Lan como speaker Mona Ivan Padawan William Child Kapagap Isang Chala Imanayaw Kiyang Child Ran Buksarawi Nasani trust in the Lord with all your understanding. Lean not unto your understanding. Sang ng Proverbs Limao Chilu Limao Kaya segala masa ni Samantan niya niyong nyuyagan chorus Amban kasalayong almapong dahil kabakap Omaing samat ko Subiti labalap Sarawin manaman orusyon Sebaroto ban kupuramoy Lumay sang ranwat Metodo kit melikumanamol kiyat Siktoto kitipatakan Maragatan muang Monat pan segarayir Hopeki sawas Semen badawan peki Kiran gatan mang kiyang kit At sudarkan korus Kitipatakan sabiyatar mohon silang Kalaran komun maing samat ko Labalap Pagirma gatin nauki Masabang wala katangir Kitipatakan Kapan gajan mangi yang kit kors. Ranwat separuh orang nabatar senkak payir dan poin pilih-pilihwat. Nepengir gajan kosan eti. Separuh orang eukan opa kemang samat kur lapalap. Pengiran gajan parne sabun man ngan sarawiyu. Wan yang kit kaloi kit sosai kit. Senkak lalakong kiyo marain kit at cungal pukawan ranwat. Kabay da malaman kit o yang kit sangin sabun meeting wat o bilban lalim main samat ko labalap kamu jamaat ken at kaborobor osa korus ansu korus nena korus sebab segerayir kapen mo pegamapkat ilang kabay na at kaun o at sondo songa mo Jesus Christ. Amen. Kailangan Senator Perez Pagi low MIA raktai kager katlanan sabul matai ruya kupur roy ban pona Chief Clerk on roll call. Senator Atlan Abram. Amen. Senator Kiko Abis Jr. Senator Isaac Artui. Hey. Senator Ricky Carl. Amen. Senator Takarti Daniel. Hey. Senator Sonsire Edgar. Aye. Senator Wilford H. Edmund. Hey. Senator Stevie Gay Edwin. Amen. Senator Brian P. Syed. Senator Jack S. Harris. Hey. Senator Helgena J. Johnson. Amen. Senator Stevenson A. Joseph. Hey. Senator Alfredson Latorre. Patamat man. Senator Sandalina Leka. Senator Mikhail Mike Loyola. Senator Casinda C. Ludwig. Senator Makari Miguel. Senator Erwin S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Neff. Yes, amen. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Mitro A. Simna. Amen. Senator Jason A. Walter. Amen, sir. My Mr. Speaker. Nay Quorum, Mr. Speaker. kailangan Chief Clerk mona tay ban katla te patola montai la record and reflect ma Senator Apis, Senator Leka, Senator Ludwig o Senator Exide excuse nan uya kupurun ranut. Pagi sansal magtay sa bulman ka quorum may kupureya po yung kakulihan child tiyo ya sa bulman tayo sa karatahan kapeng melel kapeng lap o kay po ni pa ang kupuran na nilap kay po ni pa ang kupuran kalab ako
Waula Bango Brani Shoko, Waunki Sapulima Likanko, Nana Lanko, Nan Ganyeko. Waunki Lavala Kaiti Koros Paliantiak, Momocho government, national, local, or state government. Wautoro Rong Kapinan Pompe, the Honorable Oliver, Kariaun Kapina, Honorable Ioannis, Waunki Shongobung Labalap, Honorable Joseph, Yangamu Shongobung Gan Koros, was accepted Waunki Vice Speaker, Miguel Floor Leader Abram, or Honorable Senator Gan Koros. Waunki Lang Kasampal Gan Koros, Lang Chamoro, Oloiso, Seriso, Somasakan, o labalabkan koros nan Chamberwood. Waun kumen pon pe koros pon kalapot pon takapaypaykan o nan wailaut kan isampa. Rakat o patrang uliya pumailkan nan wiyakupur toror kariyaisak tuwawot. Thailand kakan katla mo tail ay panpon sa floor leader Abram. Kalangan speaker kumkupura puyan kak yang warang sakasakar ay jungal sakaratan kapung wawon kak pacayang aja sapul mamu yang muncal me san saler nan wewe wasak se jungal wawon kan kamu speaker wawon ki vice speaker wawon ki melel kan pakapayan honorable senator kan korus ibil jungal ki wawon iral kan korus me pacayang jailan wasan uyana malam mesang ranwat jungal sakaratan wow kaping ran mau men pun pe korus melil iralkan me pacang jail nan men kapese kan speaker kom kubura mo naiban bazuan tawlaw kamagit momot ko sambal was ayen gak cholan gi ay so o kapese irail ol ko sambal gay me yang pacang jail nan kalari me sing ranwat miyay kayo ye sab majail floor leader and Navasam Congress, ye Honorable Quincy Lawrence, Naliam Kichi, and Pegitak Chile. Mabiliang Pajang floor leader, ye Speaker and Councilman and municipal government, ye Speaker Anton, women Pegitak Chile, Kasamohi. Mobilaman police officer mabilyang bajang child Mr. Anli. Kalangan floor leader pwede po mga masansaler o kalangan ng floor leader Honorable Quincy Lawrence o Speaker Anton o Israel men po pekan mabatang legislature nan wiyakupur kasampalwat. Kalangan may other point of privilege. Mr. Speaker, Kami Senator Net, privilege motion. kami state supplemental privilege motion. Iman Patrawan, Wuliandi delegation and Matalini Mokiti, Uya Sapulamat, Puigilugan Langso. Special recognition for the honorable presence of Congressman, Floor Leader, Quincy Lawrence, Naliam, Ongnan Puinin ko kusan natin kanto kapadbat keriyay silu. Iman Bergmailan Patran delegation riyawat wala pala bugi as Congressman Quincy. Kailangan may other point of privilege. May other point of privilege. Speaker Lord, kami kam kubura jail pil payamao may sing ranwat amen ulan way kasambal pilapje pacang sa majail kubur mayang apapali sa majail wasa lial de PUC yay Mr. Pelab men pagitak jailan katsiyang ay ulapulapun kailangan nanawa. May other point of privilege. Speaker, kami Senator, the Vice Speaker, Miguel. Kalangan speaker ipili man niyan sa wala pagi mumot ka sa balwa dan ka kasamo liya man makalap katang katrail ng ranakan ye Mrs. Elsie Santos
Mauya Legislative Liaison Officer and Option Kabna ang Palian Kawata ko Senate Kipileo Lopolop. Kalangan Vice Speaker. Mere point of privilege, masalah revan po na sa floor leader. Kalangan speaker nuwal men pajuan segera mot kesempal wajib pergi watawat walal dan channel dan kapandala. Kariaman. Pagtalo karayaman mawatawato alaltan journal and kapantala. Masoto me banuwang ay me banuyawi watawat o alaltan journal kapantala. Floor leader. Speaker, jungal segera nuwal sepal gam kupura. Iman beliau segera mot kesempal wajib pergi jalan suspend order of business o kastila apali item nampai segera nan sa macam kalender may special committee report. Kariaman. Chance na mga kamagat sang floor leader. Dahil katila te patotila ngong nambay sa kriyaw yung special committee report. Pwede kaya miya utupan kamagato, tayo katkatier ko nambay sa kriyaw o iban po na sa Chief Clerk. Special Committee Report number Isapriya Line Reset Silu Mepit July 4, 2023 Special Elections sang Sound Migamtin Liman. Kalangan Chief Clerk, essential special committee report with Senator Carl Mawia Chairman, karitepan po na si Senator Carl. Kailangan may speaker, muna iban yang patyang kupurakan may isang ranwad. Ningkak patyang sa umusakaran kay po ni wow, kaping may patoyan nilang. Kay tungal wow lapan kupurami, 1 to 5 speaker, floor leader, Honorable Senator Kan Koros, ibilmen dugay yang wawad, irail kan yang patyang dahil all kasampalan way, silaman, Department में पार्टियां कटाइल ये Honorable Senator Floor Leader and Congress Quincy Lawrence ओइराइल kan में पार्टियां wen kak patola main speaker ni wow karak men pergi kejailan kak ketiang nan kacipen special committee report nampai isak riau lebih ni hari isak silu oi pergi kariaman. Tan sa mga kamagat mamiyak dahil katiyan ang masinabing special committee report nambay sa kriyaw lebih ni hari isak silu. Karos mo itong kamagito, masaniyay, uwang masaniso, pwede kamagit paitar, tayo kat nan masinabaw, iban pleo po na si Senator Carl. Kailangan may speaker kaysa pala sa karanwaw. Inkak pata sa pulmamuy kami tu kasampalwat me nintuan kasantin momot kasampalwat itiatar irailkan me paki pukon chairman in delegation melel Honorable Senator Isaac Artui sang Sokes, Honorable Senator Stephen San Joseph sang Wainu, Honorable Senator Alfredson Ladore, Paki, Chairman and Delegation in Kichi, Honorable Senator Movic Pukawat, o Honorable Senator Mike Loyola, Sangwain Net, o ninduan, wewe na magday sa Walmanki, Pukawan pa kami duwat, ninduan, Ulian Delegation in Madaling. Nan Tato Kasampalwat Ruwasan Legislature Senkak Roberto Wasame Tato Kasampalan Usus and Kamutan Wukitaklakay Mamiayer Ong Saul Matail Pasan and Kosanet and Avasam Mawiyawiyar ni Tulay Payu Nan Wayne Ponpey Wayne Rook Wayne Kusay Wayne Yap o wasakan maslikin epesem me kosoneti me usus and epesem kakuyawiya ni oralap maslikin epesem wasariyaw me kosoneti na epesem kosoneti me kopano sus pandelia yay wen kuam o wen away apueki uya penusus absenti nintuan
pateng tatok kasambal wot tatok wot lel nan we na Amerika wasa chocho me Israel me na besam kan patoya eri ilak teruas and momot kasambal wot sen kak roberto ya po itano suswot nan report kom kubura speaker po inkak sakar kita report wot ni oralap nintuan tatok me office nususin na besam pato yang lole misulai Isaac director and office nusus ye Mr. Ausen Lambert katar besang men kapese na katete puita nusus wat o men kapese wat pato besang on kapinaka chorus and wina besam president o palian ko senate nan men kapese wat kasalatar me nan wen ponpe wen chuk wen yap o wen kusai irapukat puita ap kaiten chorus ni sulay isakeu ni raben pung patolongang nan malong kubung na besam pueki watapen puita no suswat nintuan yaw nan wen ruk eri kosantin malong kubung na besam kisang menen tatog me opisin sus wiaya ro kape sa yang wipakon ang mapit puita ni sus met elayang tatokan certification te kamelel pen puita ni sus me pato sangar opisin sus na besam solar mene ye kosantin malong kupung wad mememol rawat yaralap kosantin malong kupung intuan patunan report kasane iti me puitano sus me uyawir ni sulay payu o kapese pemien ni sulay Isaac so depan manaman lau KSU me patunan malong kubungan FSM bani musagla dali teranwat men kawit memia reben pungwat uyamok magitian nan malong kubungan FSM elayang tatakin committee sudah kaktola sang tame miyapan kupuratail nintuan report mesansal tatak yu me patoyan nan malong kopung nintuan atay katin muangi pueki kanenetin pukaw kasampal en rasilu asodeu ra kak engala o sair tatak me wanon naneu ra kasampal en government Pero puwag met maing speaker, iwas at tatakin sapol mamui, ta sapol men momot ka sambal wat committee idia. En sansal me nintuan committee checker kawit kan mamia. Aban koneng melel robot yu wan miayar ban kupuran momot ka sambal wat. Puwag nintuan sa ulmatay rule, songan kami tuwa demet, kinkak manaman kita ran limaw. Pero puwag kasantin momot kasampalwat, akaray rayla, pukuan kami enkak leleto nan special session wat, o wala imusak laran wat ni ran kaysak wanaw wen uyagubur choror wat. Renuawo karak-karak, tama sansal ng report, maing speaker, ay men pagi, momot ka sa malwad, and sabol man kita. O ipagi kariyaman. Amen. Speaker and Senator Carl Ong Capes at the Open Special Committee Report. Only ban po na siya kamagat na miye, may kubrain po na siya mapay Speaker. Kalangan Speaker, Kumgubra ay tungal sakar masagwaw and kakpuli sabol mamit amutungal mapita ito arnil lang. O patrapan kubur pil puligi ang rail pukote kanan office me kamun sakarajar. Prodonan malwad ay tungal waban kubra mo on
floor ran mawan kaping ang mensang lele ang Honorable Senators Koros, uligi floor leader in Congress, Speaker and Municipal Council o Irail Chikan mayang patrang uyalaman mensang ranwit. Mr. Speaker, ibilman polik ran mawan kaping payamaw ang ton pi Koros wasa so libilipil may ray katkat patapato takay kairuya. Maka kay tungal kapingo wow toro rang ton wen kitunsak. Mang Speaker, i tungalan ke kaping ang special committee pagi katira ko to mesansal nan report o uya supplementary talk mesansal nan special committee report number isakreola benial risak silu nan kawewe kan makinol kas mangin te magmagit yeyang hang awuk tak met agak sensal motrail ong ni state silukan makupuraray sakla tamo poita o tamo santi irobkat koros uyak ka tay melel ang sabol matrail government te ton way na basang sang nagkakautan government wet kamakit toto uyawi pasong toto uyawi o sato kak poita te sato makit ananiray rama makitin kaway tawiyaban tatakan kaupasan sa pal mawiyawi may imsakala ora bang kuburba uyawi sulay payo kuburan way na basang sok kuburan way pon pay patrong way tekan santi aramas main kasik iupanon tatak kuy kamapal lakap ayo patular ranut chay sopay tama bang patuto lakap yei maramas koros otian mur mon pan kasik ore nandama poi tapukat onian so makalangan pukat puralang wei poi kisang re naramas aku puratailian kaklol chacha uya ban totongkan eu gibana leadership eu gibana uya pakan kosane to uya ban planen totok magtay pangkit wei o katwei to wei met patola nan report wo ta kalwa o kakuya kairo ang leadership in Pohnpei State o ke paiso kalangan mamia sang nakupur aku beradai dan sabta kubura ele tame bang kayo kono katiyo te uya payo ka kosane uya bantatok pueki sangan bil pakar sangan kawi toto bil ni mata-mata bangkak mia planen totok mau and ranwat mapan kapar maur o kapayel lakap ay tungal sakara tamatay tungal kapungong chairman and committee toror pueki katiyar ko to ni ropkat me likas mangan bawiyaw yo met tamo so by legislature uyay sabul materialment totok kalangan main speaker honorable senators kan o way pokonen Pohnpei me patrang men kapasa karangot here Kalangan Vice Speaker kaping ki iran kapatapat masansal sang Vice Speaker masalar masanapan report aiban pona sa kamagit mamiyak Thailand retrungiti masanapan report koros mautung Thailand retrungiti masanapan report masani uang masani show kamagit paitar oktay retrungiti masanapan report koros mautung Thailand sabulman kita report the special committee report number Aisak Riau Lebanyar Aisak Silu masani uang masani show Kamagit paitar oktay sabulman kita special committee report number Aisak Riau Lebanyar Aisak Silu Ranwat. Chief. Salam. Sila raiban po na sa floor leader Abram. Kalangan speaker regional sekarang wau sapal kamu kupura. Ibileu sekarang mau kesambaluat main si speaker o pegik Thailand suspend o terap business o kacti pacudi apali nampe Aisak Silu mayai unfinished business. Mia ucapan kamagito. Pagi mia ucapan kamagito cai kat-katir tepat pada year pon nampe Aisak Silu yai unfinished business. Oipan pon as Chief Clerk. Legislature Bill Number Bob Kiwan Aisak Riau Lion Aisak Silu Legislature Draft 1 a bill for an act
amending SELO number 10L-99-22 to the Comprehensive Budget Act of 2023 and for other purposes. Ong ni Karyo, king salamat tawad. Nangan Chief Clerk, wagi sansal makamutan ko sa network report long sang Committee on Finance. May kubura po na sa Chairman and Finance, Senator Joseph. Kalakanan ko may mga speaker. Ejungal sa kalataan, kapyung kay po ni Wow, ang kapatyang. Magkumulian ka diyan, mumotwot sa kalala. Wasakan mo ko na yan ito ka. Proto, wang kun komoy, Vice Speaker Floro, Honorable Member kan Karusi. Bilmen patungan patyang, wang irail kan magkatspatspatsan ng kalari. Amelel sa Machay Floor Leader, Honorable Lawrence, o Speaker Anton, siyang Wayno. Mga Speaker, pwede sa tiyong siya kailangan tatok, sa tiyachan tatok, may paan, yang sa waseta kamatang ko sa networks, na wala malami yung patsulara, di makahareta, mempleo, peki, nakamagit, challenge kak, pagkataw, kamanata kamatang ko sa netnempe, tap ko na isang riyaw, laban niya rin isang silu LP1, di kariyaw, okay sa kailangan kadawat, pagkakariyaw. Kailangan Chairman and Finance, Senator Joseph, saan sa mga kumagit, kaya katiyan at masinaban kamutaan ko sa net, pab ko na isak riyaw, laban niya rin isak sidu, LT1. Karos mautong kamagito, masaniyay, uwang masaniso, kamagit pa ita, rok tayo kat nan masanabe, kamuy, Senator Joseph. Kailangan, Speaker, po yung pleo pele o pleo kasaleta, tama ko sa natin sungo-sungo na paliyay. Pagpag yung mapatosang sa Pulma Child Campaign Kamarain. Child, yung utsong ata reprogram yung mapatosang paan personal item kan paan paluwo. Mapatosang chalay isilok sama. Dan kak nanayang paan palikay nan kan pawo ko yanaan miray patuan tiara ta membianan paruwach. Ay much my speaker. Much. Kailangan Senator Joseph, Privilege Speaker. kamutaan ko sa net, miyata masanaban, Privilege Speaker. kamuy pa Speaker, Kailangan Speaker. Moin pwede ang kaktaon ng bawi pantutok. Amia Flora Amendment yung patuwato wasat. Flora Amendment 236 line 23. Essential film iraw yang epita itla sangero yala state law number 10L abukisli sakriyala bnial reisak silu karata iman nuwa wakawit kam sakare kamu yang memotwat bill the Flora Amendment number what so by met and kak disregard water yang tatak. kailangan Vice Speaker, imabaan uyawi, dahil paan Ponsoela, Kumalma. Flora Amendment, Speaker. Dan Saler, Speaker, mamawal siyang Vice Speaker, ibaan po na si Senator Ned. Kamuy. Lahan ng mga speaker, kung batagay harate pa mo rong wipan kaparata. Kamuy Senator Ned. Kailangan ng kamu speaker. Muna ibang pato, ay man patuan uya itungal sakar misikilang kay punebaan kubra na nila. Pagkita mo yan patuan patrang sa pulma mo yung mutungal sakaran lapuya-puyakan me patuyan nila. Nanwasahan uya lama-lama itungal sakaran wan kan kamu speaker. Wan ke Vice Speaker, Law Leader, Pompey met itungal wan ke lukin lang so. O honorable senators kan patrang kuburkan o apne melal ngai upurang kalpai tungal waun ki honorable congressman Law Leader Quincy Lawrence onan puinin ko senate kapatapat we kapatapat kari seksilo himen padrawan waun ki sawan PTA commissioner o speaker o Israel kan patronan gallery. Imen patrawan pa delegation in mantelene mo apne melel pin ko senate kaysak melel sango tuan pe state government
yet karabe iman padawan wayata kamagit kitailen sabulman mas kati floor amendment number ya pagi ri seksilu lebenial ri seksilu sabulman kita bagi karyaman Chancellor mau kamagat memia Thailand katian dan macam berflora amendment riap kusilisak tua oleh penyari seksilu. Korus mau tung kamagato masa ni uang masa ni so. Well, kamagat apa itu terkait dengan masa ni kamu Senator Ned. Kalangan speaker kamamadan floor amendment wet lempe may patuan sakar gitar kitail and kati o kamanala when since patpatunan floor amendment wet when kagan painta William Stosa me campaign kamarain ngongen totok o loisang kawela total damage eri uwan bainen Stosa me ban William Stosa sansale o ipatrowan sakar kita me ban William kita government kueke magtail ban kolokol o pantana paliata kapalwat agtail ban point additional tala walikit sama karyang bilban uwa to penen so sa ongnen charge in downtime uwa gisto sa wala sombong karyang payu sa malaro aramas mawaran giyo so resto sa so tremen takatak nilmetra imet ni arlam imen patuan sa karagita main Speaker, kailangan Senator Ned, masular sa Senator Ned, even po na sa Vice Speaker ni Ken. Kailangan Speaker ay tungkol sa karanwaw sa pahalan bilkap niya. Speaker, asudro suwet uyaban tatak ko purmawat. Ibil batawan truck attachment ka o sudro batawan ta police report yuban ka kakis clear detailing we have report what when kalwa tatak. My Speaker, sangan we have what will we kitchen and 10th legislature what. Me school bus takawaran aramas me penine yupon pon prison pok win kitchen. Patrakne we have lao lelrario me malen kabung pen kawe totonan pachet talen kak katkita to patuanta eleni wantala rianen sama puena paliela cost koros nintuan mokit sudo pe kasalio i kapingo ya banto to warap i mata-mata om ma moina ban kono akatalian kak chako ya songon momen rubruk kani korong-rong iracekan mona telpan katkita no ya pawut moina suda nano pro yang butana panopal apa napol ni utan tete sudah berkesan. Tama presiden sebiayar nan uyapan totongkan legislature kamanan sogis patolaro ong mauyaw kitri. Empila pol ni sangat momot po mengkatete korosen sansalian somutay pangkatla. On kito no uyapan totogyo po layomet. Ayadon marama ni uran waro wapwapang nanyalap sa mga school bus bil taka travel bampay. Me pali to pun sakon wai de sangan so ko to karabatrikan iman yang kamana me ko tume isur bampe ka sallale ong ni sangan uya pan takut Mr. Speaker pagi magatani insurance kay ma kapai aban suru be ka salnya de bangkat kita kalangan ai tungal kawe kay tani uang api manen kak rup nai menta mapil pailaut a propoteten kak sansalotong momotwot nya de bangkat kita ona pol parak Mauya mon mau tame uya ansat president metani tawan kalangan main Speaker. Kalangan Vice Speaker, masular sa Vice Speaker, ang amplo po na sa Senator Ned. Kalangan kami Speaker kaya sebalay tunggal sukaran wow kapenggiran kapatapat na sansal dasang Vice Speaker apan sansal nan wala malamwet me so the police report we are with into one delegation in Matalani, Patro and Proper we are on campaign Kamarain or Rimara report. Metanapil
essential me en kampan kamara na rail sapong up so sa bil sa kanakan ara tangan ikitan ke siri ko nelen way pa kon ere kasutik sentin way pa kon sabul material buko ere rub ta mag trail ban utana na sang met patola rub buyawi ho kolan malang gobong po entira isme sapong so rub ban uyawi boya sansaler isme sapong o guilty the Kawela property and private citizen men akasambal to Thailand lelmet sampung payu or sort of megot yawi actual bambilaw yawi two process me ban at the end of the day abil ban ka saleta me supplement trial supplement office sabong aban kupra mail apong ye talayo labalan mo niyo magtay ban save on government o kopunggun wiyaw po hindi ragday meniyam pong ko meniyam sapong ong kaiset tama Senator Perez kin Patrawan open and shut case so the bilan na anabil palasa Ivan Patrawan ito met sa mayang speaker Kasalasan Senator Neta magkuproyin po na sa mga Senator Movic. Kalangan speaker mula Ivan yang Patro ay tungol sa karataan kay Baniyawa wan Patrong tama kam tiyang kiyar nilang maun kan kami speaker Vice Floor Honorable Senator Kan Carusio ay tungol wow and bill toke floor leader in Congress speaker in municipal government sa wane o mga nakap nanawa o koros mayang Patrong nan gallery rangot speaker inanani ko sambal ke sangan muya bantatok me Patrong mga taylang sa what kwe kay ten judgment yung me Patrong mga taylap Patrong long ni sangan momot we kitay bantaw la po nan office kan me aray puko en kosanete ma utan miyana na pan mga nakap manatan ala claim what kitay pain decide mag-claim what pa mo yawi utani ka melele me esapung ya bantato ko kitay lanane ter chok thailand bil entertain sangan mo one request me to eto mo ko metrel tawla sanger kosanti ka atail puko toto o tawlan ang to ano koy puko toto ko mo manuya me kitay me saun kosane tier tame pa mo yawi ong totongkan me uya puko ano koy office ariban pa kita Thailand Menlaw, Nukamagit Speaker, Kobralang, Thailand Derta entertain floor amendment what? Kalangan. Senator Joseph. Kalangan Speaker, Pachawang Kaptung Kungong me delegation in Matalin Pachinguya. Menjan o pagpagwajan kak pachuta. I will pachang concern sa Vice Speaker o Madam Chair Movic. Ito ay pachawan nan floor amendment ye claim. Hari pachawan ye we claim ba mi formal claim. Hari maniyang uchung ata rup kanene ang uyawiyang pagpagwat. Wama at the pan me insurance may insure siya mora child to show bangka cover when a model karyaw ya basis in amount is to sa mawalaw ya value mo sa muro proof ko na nagjailan ka mangya ta pachuan wala child pan consider o appropriate money and way pa kon o bilew ibilbergo sa mo man tatagan mo ya way po melel me tama Senador net masaniya tama pan pwede chik pwede to process apun yan sa watcha magchayit pan wiya magchayit pan langayo way pakon wani mo yung so sa level sa ang instant tama tubusyon government pan involve arabang kakachay nando legislature of demand to claim one muli marapepem may value na right to show Hari
Imen yang ucang ada kamu gitu memia pun peralang melal komedian cian ko. Wah, epitado ko sunat. Ama finance kak pacang apilap cian mau lah. Kamu ketium, kagak Iya, ma'am. Chan Salamo, Kamugut Memia, Masular Masanabay, Ban Pona, so Kamugut Memia. Kamugut Memia, Floor Amendment, Riab Kusilisak, Tua, Lebanon, Riasak Silu, and assign lang, Committee JNCO, o Kamelem, Committee Finance, and Anapatang, o Imepan Wiaw. Karos Mautung Kamuguto, Masani Uong, Masani So, Kamugut Poitar of Floor Amendment Riab Kusilisak, Tua, Lebanon, Riasak Silu, assign langer, Committee and Finance, o JNCO, Utamimen Patrowan, Committee Kapatabat, and Tolan Antatok, o Nantrian report on a regular session in September. Sansal Mesabal Maday, Tian Tatok, Panititinan, January, Karataktelanana, Baliara Tatok, Karwar. Kamu Senator Carr. Speaker kom kuburai ka sa bali sa karon wow. Men wow kara-kara pag magteka komal Lebanon. Pagpag iyo kailan Komal Lebanon, tay Komal Lebanon. Kamu Senator Carr.
O essential me floor amendment essential pan assign lang committee and finance o chayan ko. Near floor amendment. Speaker. Oh, Congressional Kami Senator Joseph. Speaker, men uyak sen masan pen pilwatch. Apa batu ni song momwatch men uyak ang magdiyog chale reconsider floor amendment nampe riyapukis lisa kusula level niya reisok sulu. When patulong o yang uyak sen mamasan pilwatch. Nagagarya men. Kariyaman. Uyak ka kawawa ye imbe assign ng committee me pit junior police ayo. Ay men Senator pagita. Joseph, trial and in order, essential, me floor amendment riyap ke paisak, lebenya riyasak silu, me mimo mo trial ang sawat, o ime po na siya kan kamik. Trial apalia sang ma floor amendment po trial kat nan masa na ben kamumatan ko sunat, paap ko ani isak riyaw, lebenya riyasak silu. Ana, chay kombal mamin chiwin alka wait. Trial kombal. Kailangan speaker. Manasyo ko siya offer floor amendment number yung bukod pa sa level yari sa sulu. Kariyaman. Di ka magit. Pagpagtar o karyaman tayo katiyanan masa na ben floor amendment riyap ke paisak, lebenya riyasak silu, koros mautong kamagito, masa ni yay, uwang masa ni so, kamagit puwita, tayo kat nan masa na ben floor amendment riyap ke paisak, lebenya riyasak silu, kamuy Senator Joseph. Kailangan floor amendment watch o sa taas ang puon pagdagyo may pato dito siyang kapina o sa pulmatahil kampan TNI. Pagdagyo may pato to nawuwawan mo niyo may patpato nawan chalal limanan silikit. Yay inangan pagpag-watch and reprogram siyang non-personnel pan TNI o kasandiyang pan travel o all others. Pan travel pan 15,000. All others pan 38,000. All others, may age nga diran kacaman pong pan yang aki painta stosa sa Chen Warren Paluwo. Travel pan napali pan yang apali rail chundotong kami bayang chaweta apipa nan main marshal. Ay met reprogram yo susun humani kaso chumunikap. Kailangan Senator Joseph o kabesa masansalong floor amendment. Miete, masa na ben floor amendment riyap ke paisak, lebenya riyasak silu. Speaker. Kamuy Senator Ned. Kailangan speaker. Muni ba ang patro kay sa balay tumal sa karanwa. Floor amendment wet. Utan ututut. Pagkadalan itong timasan pa. Kariyaman.
Masular masan pe ban to na sa kamagut memiyak talang utingiti masan pe floor amendment koros ma utung kamaguto masani ei uang masani so kamagut paitar ok tayo utingiti ar masan pe floor amendment koros ma utung talang sabulman kita floor amendment riyap ki paisak lebenya riyak silu masani ei uang masani so Motion paitar or ranwat tayo sabulman kita floor amendment riyap ki paisak lebenya riyak silu Miat floor amendment kami Kailangan Speaker Nuwaw Ibarwan Sakray kami yang membuat kesambalut dahil ang kakatiyang patroyong o tolale floor amendment riyab kipay sa kayo labanyal riyak silu. Chancellor mo kamagut sang Vice Speaker Thailand Bill 12 floor amendment riyap ki paisa keo lebenya riyak silu koros mo utung kamaguto masani ei uang masani so kamagut paita tagat katnan masani pe kami Vice Speaker, Speaker kailangan kami floor amendment wet me song-songan pagi wantala silinin and kakpatota sang sentrio me patpato kan kampan rason mau ye healthcare premium on kakapali wawat yang sawasa registration and print kan and when don't pay o sakiskan ang ni kasaraw yan September sa kayo and barwat main Speaker nan komatan floor amendment wet te kusunet memia essential memma malwat pan kubra wawat patota plan mabanitan na itotokan monuwat Maksudnya pelan, sudah monio ban mukit. Oma monuwat pan totok, ong ni kamakatan kasarawiyo pun kaparan o katungi sapul matrail, mapula-pulakan, mapan walian ewe ni motongkan matrapiru, elewik silu, ranwat, pan tolal September yo, nyaral motong-motong, one cent kan melua masudah totok lah, pan pela automatik puralang nan healthcare premium. Kamamatan pagpagwat pwede apitatarusun mo wa iyay matong iyaw kasan pali yang utungo sa wasa rusun mo en aramasakan makin iyayas sang nagarabaw nawaw ngayon Senator Walter walianti sabul matal mo gulabulin ton pay koros kabdolongong mon momotwat talga kubur kiyo apali pangka katangiyo apali kawaban September isakewan riyagat riyasak silu o katangi sapul matay mo pula-pulakan mapan uliuya kamotongkan metrapir metpatola kalangan main Speaker kalangan Vice Speaker o kawaban floor amendment riyap kupay sakeo lebenya riyasak silu miyata masan pe Usul rojang temasin tu sabul mati tu. kami Senator Ned Kailangan kami yang kapengki kamatan pagpugtaglan kusunet may sansad. Funding sources may kasambal lagi. Wayong insurance, supplemental insurance, healthcare insurance on phone pay. May kitrail we tatong here monowat o anso me anana ban parata lakap te pali kay bil tatong kala ay tungal iran kalalaba kong chairman in finance esuragan sangnan chief men baga kawit kalangan kami kalalabag yung matogo Chairman in Finance. Kami Chairman in Finance. Kalangan Speaker, kayo na makalapak palang yan sapang. Wagi, essential magchay patukar anasay no. Ay sujugan keep track o sujugan yung running balance. Moin ananan, chay wawalang finance director, the budget. Rangkak reports dito, status and balance na na-assign as of last floor amendment. May kupurma, gusto ka sabang. Kailangan essential ang mga
Kawait Masan Salasang, Chairman and Finance. Masulara ibang po na si Senator Movic. Kalangan Speaker, yang kasampal ki palihan sports po ki ikamele me sports kuya ye activity me miyo kamapa ong melel kairtan atay tungol sarika yang aga way o ebil kipana ton wen Bombay nan especially yung ni activity nan September Liberation Day kwe ke Thailand kan kak kwe upana o ye upana niya ay son pamatongkan yet irami ko sambal kiyan po ibil sa yang utung moni watan patota sang nan healthcare premium fund karaba sanganan toto miyan mo unik ta isto kakapaliya sang nan moni referral inaramas me sa mga magkoto pakpak referral kita isto kakapaliya sang nan moni ananin na unik ta isto kakapaliya sang nan moni ILL sports akatailan ban kita sang nan moni ran tayok tay kamanatar tiran moni ong kamatong nakosang nan general fund aramas walk-in truck yung tay nere tay flora men mani kamanala ikami elele me maktay ko sambal ki sports kailanane apaliyata one moni yo and available on sports commission pa maktay ka pungida sports commission iyan sports commission pukomo Irail soto katarato pakpakwa akatail pen kilong akatail pen matawata me imeanan akatail so kapurela ang rail poren kapurotong trail tamara anane ang sports council akatail rob masoto yo source in funding ban miya pomet katail mo man wawer kiyan kolong katail ang kamanata apapuka niya soto justification ko tito sang office kan me miya me aray puko mo kan wakatail mo man taularo ban yo ya puko na office kay mo katail pen kapukata Arutani pilmen yang iko sambal ki sports apa kami lem mau Thailand nana ko perlang Committee Finance ipanu ya ko ketiyo ko perlang Committee Finance and robata masoto yo source kak tatok ong anan me miya mo tail kalangan speaker ya ko ketiyo Speaker. Senator Loyola. Kailangan na ng speaker. Muna ibang yang bato itungol sa kartaan wow and kato yang sabul mo yung tungol makamut yang gear speaker igis mo kun pakolong lanan pamutan ubtak lame pat mo tayo and kak sansal me niyan so matay pa mamasan ki pat one sports win ngay magayo bore ilalale o wasamay patosang ya piliyay wasaw Oni ansyo may kokoneta budget in sports. Item what patolala. O iko borbor ko mabil kamanaman nan budget in parwat. Hari imay patrowan ko may igis pakolong la moya ki mayor nan budget pagbagot will patol. Hari ipem makayo konang tama recommended sang Senator Movic iman uyawi. Dan kopur-purla kami tu bukan kakan trek pisitungkan. Yawa mengutang railanana, masuk reiter me niayer nan budget makamanaman. Bil kopur-purla kami funding source me bil totok dan kak sansial me istipa yang untuk. Bil miya bil sabulmen ton pay fund trororiu makanapa pali sports, ye sports development fund. Bil kopur-purla kami kita ambil drop yawan mon me lulu walala. Kakatan napali ala anan me bang kakatan niya me tok dogot siyang napali. Ipem me katay lanane nipis katay laba atay apali tatok wen kakan sonama o nei siyang korosan kak tangwo ni sonama o onkak mo. Iban yang utong kawaitan Senator Movic kamatawat tepagpagwat katay lan kawralang finance o culture o social affairs or then trek to utan yawan mo ni paliwatanan nan kamatong Liberation Day magtayban pon bang katiyang lala nan sumu bawat essential magtay lab travel katyang nan oversight visit priority met parpaton ni kamalan wasan kamatong kan soto mo ni batotang del rano aktay lamban tabel budget di tam iyer nan budget Ripe mamun tatok pisit kanane yang
kamotan to kai te kini sotro tu ngap en song rob nei an ni ko kadete mele nan ga kortong leslik ayi mata itungal Speaker, Ang muna pa po na siya kamagat mamiyak, may kupurin po na siya mga pa-speaker. kalangan speaker ipil tungalan ke kuburan kawit kasalil choto me patoto ipil pakela kamatan ko sanet makalagal bo pwini naramas makalagal yung me ap mo makit samin yung tulungot to ay tungal pakmakang mapulapulin pon pon melen me ketigan me matamatong o pampen na right registration. Mang speaker, nan kamu matawat essential lalin itu naik kawewe. Memang sudah plan sudah central yuban totok. Makanya bangkat kita sana general fund. Aban plan tu sudah tamaraman rabang waya, waya pa. Apa itu anon kokus monuat o ibatuan kami leleme. Nan 8 to 9 legislature nan para kayo may patola imo ni mayang padota kamawi alawasan motong ka nan microclaim nan makitilaan microclaim mawiyawiyap arya kisin tala silinan niyo me pagpapadota makit puko walop sama balop sama paraman pirla ay railo ko may suruga kiyang pirla padapato pampatola kaptang motong kita supuyo tamekot Esuto ko nang kasakasiyo insang mumut kasampalwat ang wasaw pwede sport abit roson mau ibil siya naman patuan revolving fund in sport may siya naman sabon siya patuan mamiya ko sa net kawatam mo kaya mo ma iwewe ki mamiya registration iwewe ki may kanapari umpire songkan may apali referee kan makin motong Tariyo sangan wawat patota mang speaker. Ele itin yumun tenan 9th legislature. Kamatongan men pon pe irelakan matong isak sama patola le school kan yang matong irelkan man ke anan turur yang matong. Irawat sudah patula ang pinew. Tuon pon pe. Arema Department of Health, Social Services o Sport Commission sudah pan wiyanta plan sudah sentiu monitor pan authorize pan sudah tutup karena isu sudah pergi o ibadawan me one sentiu barbatonan healthcare premium bagaimana floor amendment kisin puting kisita pan patota ipil wiya itungal roto ari main speaker Ijay pagailan mo bula-bula ka. Kalangan ng kamu main speaker. Essential mayor kamagatiw, dahil may kuproyek, dahil so atras ma kamagata masya tropoitak dahil pil katlamon dahil. Kamagat mayor nito na yaleti Senator Movic saksakarata o uyang motion you floor amendment what and assign lang committee in finance or social and cultural. O essential mamiya kariyaman ban kamagito. Dahil eubano apali ma kamagito masya tropoitak dahil nakpilip katlang tanan masya napil. Karos mautung floor amendment riyap kipay sa kayo labanya riyasak silu and assign lang committee and money o committee and social and cultural masya ni Uwang masani so division dahil pan kadlanan division o dahil pan ususin roll call. Senator Abraham, So, Senator Artui, so Senator Carl, So, Senator Daniel, Senator Edgar, A. Senator Edmund, ito dul Senator Edwin,
Amen. Senator Harris, Senator Johnson, Senator Joseph, Hey. Senator La Torre, So, Senator Loyola, Senator Miguel, Senator Movic, Amen. Senator Net, Amen. Senator Perez, 2, Senator Simina, Senator Walker, so Senator Simina, Mr. Speaker. Issues metoka floor amendment riap kipai sa keu lebnia riasak silu abstain so walu isak met mesansal me floor amendment riap kipai sa keu lebnia riasak silu panasain langer kami kapatapat nituan usus mesansal usus usus tuwa so Speaker, kami Komgopurama, iman patawan pagama, komkakta ruling of working, so kau, enter assign, eko and assign. na tay komal maminiteo Komtrak mas ruling and sutupu. tay komal miniteo o floor leader
budget mentoga koa ipagigan wrong or wrong and some call budget toka ikom ar yet kolen Some
Speaker. Sa Baler of Child, Katkat Nanwuya Kupur, Vice Speaker. Kailangan kamu mang speaker pwede sa totongkan mauwi apa-apa lang sawit and kakapolta o pala nanakan korusan member korus o pilansaw inan kasampal mang speaker
Poiki mengkawit kana muita ngai manuwa sakara kamu yang memotwet jalan kak kamal tila penanso sang uyala malam parlimen sangat katla lemeng katrinain kan obron sakal tong wasawat kelak ya walap poing kaim sakala totong kan legislature o kaim sakala special session wat makasanti yang nim sakran wat Chan salamau kamogit memie jalan kamal tila penanso o sapal penaklak walap morin sawas. Paros mau tung kamogito masani yei o masani so kamogit paitar taiban kamal tila sapal penaklak walap wan kaim sak sabul matai buya kupurtoro. Speaker kak pakair? Kami Madam Chair. Ikak menlaw, nansaw. Ikak pakarin Committee in Public Works and menlaw, katayban lunch, pagtayban eksekutif, pay pagpakair kiyero pang. Amet ban katayban lunch pay eksekutif yaw. Katayban lunch conference room in fusion pay rail kalep ikak may itong chay pay buwan. Kariyaman. Terima kasih.